Enough a program of han kelep log la yak ni guys han kelep log la do ya enough program mature rompi alang lista me malong so gitu rekonstruksi ni lah. Lapen adum tu aku alang di church tami tu posi malong so gitu rekonstruksi ni yang ni lah. Amen ge sini dalam sita sila terang pi sakti sila terang pi. Thank you be evangelist Matiro ya chorla. Nasi nilo long nang achiram tun hatu mo pasta me kero pi party lah. Mahangit hek tele di langdam lo na. Kali tang Rongbong terang tarik trainer ke April achiklo 1959 cikong terang arong si mahang hek lo. Kali tang chun terang aprang siap piso men lake kali tang kawirong hangti alang lipo apiso indeng hini do kali tang chun terang aprang asomar ke banget hondo nombor si ke kali tang diliram terang nombor hini ke kali tang manai terang ki lapenaki bisi ke nombor get hom abang ke kali tang kajor terang ki kali tang chum terang aprang si episode tidak rapi kali tang charni rong hang pen cepat chor tu si asumar do tulo nomor 1 ke doloi terang nomor 2 ke kali tang ladong abang Rongbong terang lapen nomor ke thom bang ke chupai terang lapen alang li lo ke charli alang li kali tang Nelson Singh naralong langkang ram LP school along ni thoman lo charli do 3 days back alang li lo ke charli dun di common web Christopen chetong te prang hachet he nasila dak Christopen chetong te prang hachet he kai lamu langam sina kali tang Rongbong terang Ningkan koi rahini anke hong hari hachet he sidolo laso por hut alang li mena apia po akor chuasai choklen dun bomsi hadak dudun koklo hadak ke duuna hut si Jesu Kristo phan chetong si kali tang itor teron aredeng si baptism mendo laso phi hanjang langso high school sugidar ta lenduna 1982 September ciklo alang li mena hem chebangsi bachikram Baptist Church along member mandulu bachikram monduli along member dodun boma hutsi santi rose lake happy pen cipachorlo alang litung cicing honpik laten ning sibet dan si hem tubuh kilo alang litung mohon arna matan sumar kilo kado kawe bang proxy tinso bang ti arlo subang atong laso por hut alang li ok aning ge hang akehe no son klem piklang laso penapot monduli asor ciklo doner kep an monduli yang tan ikok Kristo ben kecetong akai lamu putha monduli yang tan do boma hut ason kahino asat tiklo of tiklo laso penajok 2006 September ciklo ni arnam laten munit angno jok chedalo ku cikubirlo lasi kachikubir monduli asor teglong si kuthot deng kontulo Kristo ben cetong det achet monduli long deng det deng kondet pen alang li
Kachipe break Mondulia sort Heglong Sit Rong Terang Baptist Fellowship along General Secretary Ningkan get home on Kam Chitoi Kondo Lapu Secretary Rongbong Mahut Evangelist Paurai Japonsi NCRC Mission Dimapur along Nikep an Seke and Dulo Seke and Tangdera P Lang Honjar Baptist Church Mate Atiri Mondulia Tumpen Ningkan get home on Church Evangelist Koikondo Laso P 2006 and Ningkan Langkang Baptist Church along NDPCF AGM Mahut Alang Khan Delegates Atumpen NDPCF Hinrimbang Angkor Koikondo 2008-2013 Anke Outreach Mission Play Ministry Atum Alongta Kam Cherapulu Tabang so Pora Hud and Kibe Mission Field Selaigati Sunit Pura Longta Humridam Si An Kiseja Mekta and Dando Lapen Derapi Ika Lumalong Arinkelok Baptist Missionary Atipita Langdando Lasona Taxi Calcutta Arinkelok Atumaphan Chitong Dando Lapen Outreach Atumpen Birta Kemiasai Income de Pintensi Claim Pon Bondo Lapen 2010 and Ningkan Kalitan Rongbong terang Achor aphan Arnam Chingwai Tusi Alang Litung Hini Birta Kemiasai Claim Rapid Kiso Gacholong Lapen Akai Kijut Kalitan Rongbong terang Arnam along Wang Tupen Ni Arnam Sai Si Claim Verputu Kachipit Higarni Pen Alang the Arnam Akan Claim Piglo Sita 2023 16 October For Pai Hini Anarlo Malong Pen Se Cholong Loksi 2023 17 October For Pai Git Home Anarlo Malong Arnam Chehang Pondet Alang Ligit Hia Hood Nang Kirapat Tumamen Nombor Sike Nilo Rengma Atum Pinanso Lapen Nombor Hini Ke Rebrand Niles Sormet Lapen Nombor Git Home Ke Zirlin Teron Pi Nombor PK Sar Richard Toki Ian Lapen Nombor 4 ke Sir John Milik Nombor 3 ke Rong Terang Baptist Fellowship Nombor 7 ke NDPC Pamonduli Hehe Lapen Paprek Atung Bola Ki pamotikan lake alang di kaching honaya chor Akorte Injir Asomar Usamar Amun Timar Lapen Asumar Lahan lo Aphan claim asol claim credit aphan ke josom chucheder Kota Arnam aphan si pangdo kenben kamten Bible long lang namlo tante anu la sol ni do itu makaji theta baduta perfect ba de itu makaji theta penangan da ke experience ro mania bangke la sol che ke chok che ti do bom do na lang ta hai mania to bangke mane che the ke kechok che ang bong si continue tam bom ta hai do bom lang ta hai Mana mane bangke oh ni chok che posi ni si we lang bonon ke chok to warsi ni ke dam nang ko pokaman happen king set to warsi arnam and Jesus Christo pa ni ko ta jo king set to warsi dam si ta ai hak punurong bang a che ta son lo lang di ka che te te long te ke a hu si ke chok che dan se ta a pie bangke arnam pen chalang pet pen king kam si yor pen jo hala bang so impact itun ko pilo ke thai hala bang so a result ko pilo ke thai lo Alang li, labang so personer, solong personer, alang li, japon ni. Ito swing, labang so ministry men jong sa meke mong dumadu, linggo paklan hehe pina jong. Nang penghelo Teglong ledet bini Cintung bernang panjo parni Ranam rani pangerapi Nang penhelo bini Teglong ledet bini Cintung bernang panjo parni Ranam rani pangerapi
parpenang hanan sipi Pinginan pa kachikimo arni Mire parpenang hanan sipi Nang penhelovi Teglong ledek ne bini Cingtung bernang hanjo parni Ranam rani planerapi Nang penhelovi Kantekan ningarlu dola nang serjang doan kabulu dola ini nang kalian ni cikimone nang pa mire parpen milur kai si sengwe je pangsa ini nang kalian ni cikimone nang pa mire parpen milur kai si sengwe je pangsa senghum du dori de leji muniran netum kale jihanan lohan senghum du dori de leji muniran netum kale jihanan lohan nang penhelovi teglong ledek ne bini Cingtung bernang hanjo parni Ranam rani planerapi Nang penhelovi Teglong ledek ne bini Cingtung bernang hanjo parni Ranam rani planerapi Nang penhelovi Tolong Sedang tuhar mana ya? Oh, nanggung 10 kilo kan? Nah, kalian. Nah, lontar mulu, teronnya. Oh, aprak. Tidak Apa ya, langsung lancar. kecil ya. Kurang ngaruh.